tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko gikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Kotinja TV show, muri kumwe nanjye Kotinja. Iyi ni Kotinja TV show. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, banza ukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Amakuru y'ingenzi kandi agezweho uyu munsi tugiye guheraho nuko mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu banyamurenge baturuka mu gihugu cya Congo bagiye mu Burundi, bagiye gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ngo bamushimira yuko yakoze kubarwanirira intambara ngo bashowemo n'igihugu cy'u Rwanda. Aba banyamurenge rero bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Congo bavuze yuko u Rwanda ngo rwagabye intambara muri Congo ngo bitwaje ko bagiye kurengera abanyamurenge, ngo nyamara bo ngo bari bafite impamvu zindi zitandukanye ngo ari ukwiyibira amabuye y'agaciro. Njyewe ndiho hano mvuga inkuru, ntago mfite uruhande na rumwe mbogamiyeho nk'uko umunyamakuru w'umunyamwuga agomba kugenda. Gusa nawe ufite uko ubitekereza, nimba ari byo cyangwa atari byo, ariko njyewe nzi neza yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza. Njyewe nk'iyi nkuru nayumvishije nk'aho ari za propagande z'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bashaka gusebya leta yacu y'u Rwanda. Gusa harimo n'abanyamakuru bo mu Rwanda nabo nabonye baragize reaction, nk'uwitwa Mutesi Scovia ndetse n'abandi bagiye gushakisha amakuru kuri bariya abanyamurenge, basanga bamwe ngo bari abasirikare ba FARDC ndetse ngo n'abandi bavaga mu Rwanda. Nk'uriya mwabonyemo muremure ngo yaturutse mu Rwanda akekwaho icyaha ngo cyo gusambanya. So urumva rero yuko ari abo bantu bashobora kuba ari abanyabyaha, wenda bakaba bari guharabika u Rwanda koko, cyangwa se bamwe bakaba ibyo bavuga, hari n'abandi bavuze yuko u Rwanda ibyo rwashubije ngo ari uguharabika abo bantu, ngo ari propagande ngo za FPR. Gusa hano twebwe ntabwo tuba twaje guca imanza, tuba twaje kuvuga amakuru uko byagenze nyine. So rero dukomeje gushimira abantu mwese mwakanze subscribe. Ndagira ngo namwe mubitekerezeho, mwandike muri comment muvuge ese bari abanyamurenge ibyo bavuga bashima nibyo koko bikwiye gushimwa, cyangwa bari abanyamurenge ni abantu b'abanzi b'igihugu cy'u Rwanda baje kudusebya. Gusa ngewe message natanga ku rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, mureke dushyire hamwe dukomeze twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda cyavuye kure. Tureke kumva amabwire aturutse hanze, kuko nta muntu n'umwe uri hanze wifuriza u Rwanda ko rukomeza kugira ibyiza. Reka nsoze mvuga ngo banyarwanda mukwiye ibyiza apana ibibi, mukwiye ibyiza apana ibibi. U Rwanda dukomeze turwubake dufatanyije twese hamwe, nta n'umwe uvuyemo. So kanda subscribe rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndetse ujye no muri comment wandike ko nawe ubitekereza. Ciao ciao ciao.